horas itu nih larang. No, horas dua nih jam 5 nih saya rangka ba Australia. Dia tidak nema atau tidak lita informasi claro kono ba roku zero ini meto acompanha moto kami live streaming direta. Yak passageiro será tu na Rússia ro Star Breeze. No ita tena kata turista sira se halau viagem e dilarang. Nebe bom, se ba visita fatin turismo sira. Yak malu karena yang television timur posir itu hati kata ohin loronida fulan dezembro tinan rinun rua ronulu racing tolu ro cruzeiro honaran Star Breeze fusi nasaung Indonesia halap no agora de down turista sira se halap viagem ba fatin turistiku sira ihe dililara. Turistas yang sama sehetan sesimu sida. Ia naba sira perpara transporte ba turista sira di hala viagem ia dilarang ba fatin turistiku sira itu ia dilarang. Oh, Halo News.
From the media online. You want a quick interview? One of you want to hear about your wrestling? Yes. Don't know yet. Feel about it? Yes. How are you feeling when you come to Timor-Leste? Well, it looks nice, but if you want to be a tourist destination, Yeah. you probably shouldn't charge us extra money at the last minute and take forever to let us come in. But otherwise, I'm full of hope. We'll see how it's going to be. Thank you. But I'm looking forward to it. Okay, thank you. Sirabalu. Linda. Oh, Linda. Hi, John is here. Nice to meet you. Nice to meet you. John is here. You studied in Hawaii, right? Yes, I was in Hawaii. Oh, really? Oh, so welcome to East West Timor-Leste. Center, right? That's right. I was in there in 2018. So Right. that's right. East West East West Center. So for the tourism professional festival. Yeah, that's right. Yeah. So nice. Okay. Okay. These are buses. It's right over there. So Right over here. Dia malu karena intelijen semua posir itu tadi nak kata ohin lorong roku zero narang street breeze usi Indonesia halau viagem Australia no agora dalam sira para ya Porto Dili durante ora situ nelara no agora sira halau viagem iha município lara ba patin turístico sira agora dalam sira rancana. Ada di foto selain dulu nih. Ini kan kita tamu. Dua turis ini kan kita tamu. Nanti kita. Itu dia. Itu selain dulu foto yang kita. Passageiro sira se halau viagem ba patin turístico sira ia railar estrangeiro sira
Saya foto dari mana? Hello. You can sit here. Three of us? Yes. Kita nih jenis assistência, das market, spray, lalu saya atividades snorkeling lalu saya visita centro cultura sanana abonana se visita fati sira ne nós sira mai balu ya pacote travelas assim sira itenia agência sira balu agência sira escolha fati ne mesmo sira caraba ne depende basida neve tu dia net kata ka turista nebe mai horone ia 300 inclui cruise sira nebe mak tu sirone 180 120 mas di sini Hakaraba Fati nebe depende basida sira balu lo kira mas Hakaraba ba ia Timor Plaza Mais ou menos fazer ser neve mais turista do cine neve sira Indonesia Australia sira maka agora me que Apoio de para net kira maksir
Tukulima, kemudian Sirba Valley Australia. Dizi halon sama agora taxista sira husu passageiro sira turista sira nem balon husu keda $45 ba patin turista sira não bisa agora sira husu Ne lalos ita mak fatene ba taxista sira. Mas bene ne pessoal sira mak contrato diretamente com taxista sira. Mis atu dia ne kata tina hira kilibane husu pati ministério nega. Nós fomos um treinamento feito em taxista sira quando vai bisa sino turista sira tempo sira sino turista sira mas bem depois ita foi mais que foi no treinamento da sira na fatia sirnya atendimento lá no mas bisa na parte sempre foi na Wis lolos nih bele kali tambah itah redit ba to Kristure ba pali dare dan kokera ne ausente lá bele tambah buat turismo ne buat preço ne masih important sim tambah preço ne masih bele sains komponente kali kita nasne ne lagu foi imagem de ne bedia tambah ta halo ya ita nebe maklatui sele maka buat ne loss sebab Kristure ita kusukiran 45 ne wis kare ke Ministério do Turismo kare ia kompetensya baidane kali hotel ba taxista ita sira tem que hari buat kompetensya mas ita tem que hari mas ya legal hari sini ita tem que ita se qualificar para o administrasi ini kono bisa transport ini sih ini di hari kono ba ni tasa onya tasa baiknya transport tasa custo baiknya ini passageiro sih ne bita se hal na fatin komunikasan por parte Gina Ministério sira no kami na fatin ba taxista sira hodi hal silensnya tambah ini kan ku implikasi samba turista sira kare tahun kopi ini pun ambian sampai pati sempre kami fatin sira Sira se kami kontrolnya sira presidente taksinya jadi taksi sira nebe mak tamanya ne hamu tu taksi sanolo sira kan tu karpas tamane sira preço normal mos ia hotu tiana exemplo sa fatin badare ba Kristure ba plaza ne sira ni preço normal ia hotu tiana nebe ami mos singo tiana preço sira ne ihane ba tudo hotu tiana nebe sira bele busu news ne tambah anti sira tumai ne sira los ami futi de dalang mamai nabe iha dalang dan sami kontrolnya sira presidente buat sira hotu mas sira tam sira be matama ne significa katak sira ne maka bela sesu tama dun ne bori serviço muito para atender hoje ne me preço normal iha hotan mas bel dadi agora serviço da ne maka ansi hare fal be ne parece sa do club badare então preço kalau bela hansane ne se dilarang ne preço bot lima $20 ne iha tem 10 15 to 20 ini ba Kristure $20 lah Kristure lah $20 nih sini preço normal harus kan sim hotu atau sira ita benar kok sim sim bela tundere te haura sih kami bela bahala sim bela fosamana dan sabab orang yang bela tete kali sira dia kali batira sistema dan sana sama sistema ne kita kerja kalau orçamento ne bela serviço da taxista sira atau 40 e 50 nela preço normal na realidade babai ta sai ta tenen sa ne sim agora kami tuh
o preço outro, né? Significa que os fatos de rede macatuba. O significa ba plaza batais e fato vira ne bem serviço. Nem serviço preço hasan lo gente o sine ba Cristo ma 40 canela ia fato barak masih data sesuba. Nem o senti normal ela como serviço preço. Os fato ni dati Preço 45 balik. 45 né? Nem so yang si senior taxista serasi pakane hati titena yang fating ba Cristo pila kan mai plaza bakal Tais market fating hira mag servisita los fating dari anti satu tama hene haso odi hantiona jadi ami pona treinamento basira e hati tan tama ho preço normal sira la bele ko preço da liu ho sine tama ami mo se lista na dene ami mo encontro sira antes tama hedane jadi tama kene Obrigada.
oke tunggu. Apa niya? Nih. Karang pasta. Nel. Karang pasta niya. Karang pasta niya. Nice to see you.